Pozdrav svima. Danas ću vam pokazati moj top 5 igrica. Uzet ćemo sa Play Store-a. Znači, ove igrice su sve besplatne. Igrica koja je na 5. mjestu, ja sam ne dođe, to je Sulake. Vjerovatno sam svi čuo za ovu igricu. Jedna veoma dobra igrica. Oduzme puno vremena za telefonom, mobitelom. Znači, gore ćemo pucati i sve. Evo, ima i igre veoma lakše tu, pošto sve te igre među najpopularnije besplatne. A vamo imate ove koje plaćate. Sad ne uđe. Najpopularniji besplatni. Subway Surfer. Znači to igrica gdje bježite od nekog tamo policajca njegovog psa. Zato što ste nešto poišava, ne sumnje. Znači, recenzija će za 4. Ta jedina može i njevara. To je, evo nek složi, to je što se ne možete igrati preko Facebooka. Znači, ovdje sakupljate ovih noćiće i sad kupujete sve neka nova dijela, skateboard i tako dalje. 4. aplikacija je, da vidim, ima My Talking Tom. Znači, My Talking Tom ovo je jedna igrica, dobra. Te u igrici nekoliko igrica, možemo tako nazvati, gdje sakupljate te noćiće. Na primjer, ova je jedna od tih. Evo dobra igrica, Jazar 4 recenzija. Da, ima prvi My Talking Tomcat, 2 My Talking Anđela, Tanky King, Pau je isto lijepa, ulazi tu. I da vidimo koja je igrica. Igrica je Hill Climb. Ovdje sam vidio. Znači, jedna veoma dobra igrica. Sam da uđe. Zvam Hill Climb Racing. Evo. Znači, ulazite neke autiće. Možemo i tako nazvati. Vidite neke slike. Cilj vam je da se ne obati sa automobilom već starozite. Evo, vidite, recenzija je 4,4 strane. Igrica na 2. mjestu. Temple Run 2. Jedna veoma dobra igrica. Znači, vidite 4,3. Evo vidite neke slike. Znači, veoma dobra igrica. Ona se nalazi kod mene na 2. mjestu. Igrica koja je na prvom, po meni na prvom mjestu je Drama Gore Search. To je nogomet, znači naravno veoma dobra. Imam instalirano, znači dobra igrica 4,5. Gradite najbolji tim, svoj najbolji tim. I ove sve igrice su besplatne, evo nešto u igrici.
puno, šīs igrice su besplatne na Google Playu. Ima još jedna, ali na Google Playu lego na Aptoide. To je Robi, dobro igrica, neke slike, drama, gura soče, 4-5. Možete kupite nekog igrača i to nagrađivate ga tamo. Činite ga da bude i najbolji. To bilo to za ovaj video, ovu emisiju, znači lajkajte, subscribeajte i doviđenja.